igitego cy'amateka, igitego kitazibagirana mu mitwe ya benshi, igitego cya Jimmy Gatete. Abenshi ubu barimo baribaza ngo ni ikihe, ariko icyo gitego ndaza kukikubwira. Reka duhere kuri iki cya mbere cy'amateka yatsinze ikipe y'igihugu y'Ubugande. Aha hari tariki ya 6 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2003, Mandela National Stadium Nambole yari yakubise yuzuye abafana. Uyu mukino wabayeho amahane menshi, Abagande bashakaga kuwutsinda. Abafana ba Uganda Cranes baje guteza akavuyo kadasanzwe, maze binjira mu kibuga nta nteguza, baboneza mu izamu rya ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ngo nta kindi cyabagenzaga, ahubwo bashakaga uburozi bwari buri muri iri zamu kuko bari bananiwe gutsinda. Bisirisimbije imbere y'izamu ry'Amavubi inshuro nyinshi, ariko gutsinda biranga. Iri zamu bahize uburozi barabubura. Mu kububura maze bahiga abakinnyi babonaga bababijije icyuya. Niko guhemukira Jimmy Gatete wari rutahizamu w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, maze bamukomeretsa ku mutwe. Abenshi bari bazi ko atari buze gusubira mu kibuga. Gatete ubwe yaje kwifatira icyemezo, maze avuga yuko bagomba kumudoda bakamupfuka, ubundi agasubira mu kibuga. Mu buryo butunguranye, Abagande bagiye kubona babona Gatete Jimmy wari wakomeretse cyane ku mutwe asubiye mu kibuga agiye gukina. Ubwoba bwarungiye burabataha, imitima yabo itangira kudiha. Uwatinywaga n'ubundi yaje kubishimangira ubwo yaterekagamo igitego cy'amateka, igitego kitazibagirana mu mitwe ya benshi, igitego gihora mu mitwe y'Abanyarwanda. Mu Rwanda ibyishimo byari byose, imbyino nyinshi zarabyinwe sinakubwira, amabyeri yaranywewe, fanta nazo nuko. Ibi ni bimwe mu biha Abanyarwanda batazibagirwa mu buzima bwabo. Gusa uku gutsinda k'u Rwanda batsinda Uganda ntibyari bihagije ngo ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yisange mu gikombe cya Afurika, ahubwo byasabye undi mukino wagombaga kubera kuri stade Amahoro i Remera tariki ya 6 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2003. Amavubi yakira ekipe y'igihugu ya Ghana. I Kigali ubwoba bwari bwose.